Poštovani gledalci, dobro veče u emisiji Potez televizije K3. Večeras govorimo o radu Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih. Moj večerašnji gost je novi vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, gospodin Viktor Nuždić. Dobro veče, dobrodošlica. Dobro veče vama i vašim gledalcima i posebno mi je drago da ste me pozvali večeras u emisiju. Vama hvala što ste se odazvali u ovoj emisiji. Vi niste prvi put u ovom studiju, ali ste prvi put u ovoj funkciji. Imenovani ste, ako se dobro sjećam, 9. februara umjesto Milorada Kojića, dosadašnjeg dugogodišnjeg direktora Republičkog centra. Prije toga ste obavljali dužnost načelnika Odjeljenja za istraživanje ratnih zločina, ako se ne varam. Tako je. 9. februara vlada Republike Srpske me imenovala za vršioca dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Nakon toga ovo rješenje je objavljeno u službenom glasniku Republike Srpske, te sam zvanično od 14. februara vršilac dužnosti direktora Republičkog centra. Vi dugo godina radite u centru. Radili ste na prikupljanju građe, nešto što se zove Atlas zločina, o čemu ćemo u toku emisije. Ali za početak ajmo o samom centru. Dakle, dugi niz godina ste zaposleni u centru, radite u centru, dajete svoj maksimum, koliko ja znam, u prikupljanju građe onoga što se dešavalo prije 30 godina, odnosno dešavanja ratna unutar Bosne i Hercegovine. Kako vidite sada centar iz pozicije ugla direktora? Evo, nakon par dana to je ipak drugačije malo, pretpostavljam, izgleda kad ste zaposleni, a kad ste rukovodilac neke institucije. Naravno, već 10 godina ja se nalazim tu u centru i prošao sam sve stepenice od višeg stručnog saradnika preko rukovodioca odsjeka, načelnika odjeljenja i sad vršioca dužnosti direktora Republičkog centra. Moram da istaknem da izuzetne zasluge za dosadašnje uspjehe centra pripadaju bivšem direktoru Miloradu Kojiću, koji je krajnje nesebično požrtvovano i profesionalno obavlja svoj posao tokom ovog 10-godišnjeg perioda, te mu ja i ovom prilikom izražavam zahvalnost, a samim tim mogu da konstatujem da sam sigurno zatekao i puno bolje stanje nego što je on imao priliku prije 10 godina kada je došao na čelo ove izuzetno značajne institucije. Također moram da pohvalim i svoj tim ljudi koji radi zajedno sa mnom, tako da jednostavno jedan čovjek ne bi mogao ništa da uradi sam, tako da moje radne kolege svakako su profesionalci u temama kojima se mi bavimo. One svakako nisu lake, ali su izuzetno značajne za srpski narod i Republiku Srpsku. Da li je javnost, šira javnost, govorimo o široj javnosti, da li je u stvari svjesna onoga što centar radi? Činjenice zašto je bitno da centar postoji? Mišljenja smo da smo u ovom proteklom periodu itekako radili i na promociji centra, na aktivnostima koje mi radimo, tako da u neku ruku mogu da budem zadovoljan sa medijskim prostorom u kojoj se centar nalazi i mišljenja sam da je centar postao jedna respektabilna institucija koja se bavi temama rata i ratnih zločina. Ono što ćemo svakako raditi u narednom periodu je da približimo svakoj lokalnoj zajednici kroz prezentacije naših dosadašnjih istraživanja, rad centra, tako da mišljenja sam da i u narednom periodu možemo očekivati mnogo projekata koji će biti interesantni javnosti. Jedan recimo od projekata koji je sada aktuelan jeste mapiranje logora. S njegovom realizacijom započeto je podavno, recimo, ali sada vidimo nekakve krajnje rezultate tog istraživanja, te imamo jedan softverski program, mapu logora koja se nalazi na sajtu Republičkog centra za istraživanje rata, gdje se može pristupiti i pogledati nekakvi osnovni generalijski podaci o logorima. Naravno, ovaj projekat još uvijek nije završen i mi ćemo nastojati da u narednom periodu oplemenimo ovu mapu logora sa opisima i svim ostalim relevantnim dokumentima, tako da gledalci imaju u vidu da ovaj projekat nije još završen, pošto je bilo upita zašto se ne nalaze neki od logora. Inače, do sada je obrađeno 322 logora i mjesta zatočenja. Znači, nisu u pitanju samo logori, nego i mjesta zatočenja, a u narednom periodu nastavit ćemo sa realizacijom ovog itekako značajnog projekta. Kad smo kod mapiranja logora, to je nekako posljednji ili zadnji posao koji je predočen javnosti, o kome se pričalo u posljednjih dana. Zbog toga ćemo i krenuti sa tim, čisto par pitanja oko mapiranja. Rekli ste 213 mjesta zatočenja. 322 do sada smo obradili, što naravno ne znači da je to konačan broj. Broj je, nažalost. Koja su to područja? Konkretno ovdje se radi o područjima, recimo, Posavine, Sarajevsko-romanijske regije i dijelo Podrinja koji su obrađeni.
Naravno, ostaje nam i centralna Bosna, ostaje nam još dobar dio Posavine, Hercegovina i na kraju krajeva sva ostala mjesta stratišta gdje su Srbi zatvarani u zatočeničke objekte i logore. Zašto je bitno da postoji mapa logora? Pa zašto ste se odlučili, kad kažem zašto centar, zašto se odlučio da radi mapiranje logora? Kada je u pitanju mapiranje logora, ono je na neki način memorializacija i njegovanje kulture i pamćenja šta je srpski narod prošao tokom obrambeno-otadžbinskog rata, da će ostati kao jedan trajni monument koji će svjedočiti o mukama i patnjama koje su Srbi u proteklom ratu preživjeli. Moramo da pomenemo i da budemo svjesni da su tu, nažalost, bile razne sadističke metode mučenja koje smo mi dokumentovali, počevši od ubistava, premlaćivanja, seksualnog i svakog drugog zlostavljanja, ponižavanja najgorih vrsta koje su neki od logoraša, nažalost, nisu ni preživjeli, a jedan dio koji je preživio ostao je da trajno svjedoči o mukama koji su Srbi prošli tokom perioda 1992-1995. godina u Bosni i Hercegovini. Kako ste, tako da kažem, kako ste radili mapu? Da li na osnovu dokumenata, svjedočenja, na koji način ste utvrđivali da je upravo tu i tu? Jer javnosti je poznato neki od logora, međutim oni ne znaju za ta mjesta zatočenja. Kako ste dolazili do informacija o tome? Jeste, javnosti su obično poznati oni najpoznatiji, da kako kažem, primjeri kao što su recimo Silos u Trčinu, Viktor Bubanj, logor Čelebić, Dretelj, Dom JNA u Derventi i ostali koji su izuzetno poznati javnosti. Međutim, ne trebamo nikada zaboraviti da to nisu jedini objekti gdje su zatvarani Srbi. Često se to dešavalo da su zatočenički objekti, upravo zbog toga mi govorimo, ne samo logori, nego i zatočenički objekti, da su bili po privatnim kućama, zgradama, garažama, haustorima. Imamo čak i primjera pokretnih logora gdje su ljudi premještani iz jednog mjesta u drugo. Tako da javnost je upoznata sa ovim najočitijim primjerima, ali nije bila upoznata definitivno sa primjerima koje govorimo o zatočeničkim objektima. Ono što mi koristimo ne samo za ovo istraživanje je relevantna dokumentacija. Znači, centar je u proteklih 10 godina i nastavit će s tom praksom obavezno koristi relevantnu dokumentaciju, počevši od sudskih presuda, potvrda Međunarodnog Crvenog krsta, izjava preživjelih svjedoka datih pravosudnim i istražnim organima. Tako da i ovo istraživanje, kao i sva ostala, neće biti zasnovano na nekakvim paušalnim tvrdnjama, nego argumentovano činjenično kroz postojiću relevantnu dokumentaciju. A inače, u centru postoji jedna ogromna arhiva koja broji više miliona stranica. Pored toga imamo jednu izuzetno opremljenu biblioteku sa preko 2000 bibliotečkih naslova, tako da mišljenja sam da imamo izuzetnu građu koju možemo potkrijepiti sva svoja istraživanja. U toj, kako kažete, izuzetnoj građi, pretpostavljam da je masa materijala koja je korištena u nečem što se zove Atlas zločina. Jeste. Dakle, kako se ne varam, polovinom prošle godine objavljen je prvi tom Atlasa zločina. Prvo, šta je u stvari Atlas zločina? Ajmo za širu javnost. Jasno je meni, jasno je vama, ali dajte da bude jasno svima. Atlas zločina mogli bi najkraće reći da je jedno kapitalno izdanje Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Njemu je prethodilo također još jedno izuzetno značajno izdanje, a to je bio popis žrtava odbrambeno-otadžbinskog rata. To izgleda ovako. Jeste. To je prvi tom? To je prvi tom koji se odnosi na 1992. godinu. Dakle, samo na 1992. ova. Tako, znači to je prvi tom, da ne bi bilo zabuni u javnosti, on se odnosi na 1992. godinu. U njemu se nalazi oko 1300 stranica kojima su potkrijepljena stradanja Srba na 76 mikrolokacija tokom 1992. godine. Sakupljajući svih ovih godina raznu dokumentaciju, sublimirajući i analizirajući, uočili smo da bi bilo neophodno da se javnost na jedan ekspeditivan, jedan sistematizovan način upozna sa stradanjima Srba. Obično neka ranija istraživanja, pa i nevladinog sektora institucija, odnosile su se na makrolokacije, znači na šire prostore. Pa smo imali tako, recimo, možemo govoriti stradanje Srba u Brodu, u Sarajevu, u Derventi, ali recimo nismo imali dovoljno pokrivena neka stratišta koje se odnose na mikrolokacije. Upravo zbog toga mi smo se odlučili da se posvetimo ovim mikrolokacijama, pa ćemo recimo, ako govorimo o stradanju Srba u Konjicu, imati to razrađeno kroz recimo
selo Blace ili Bradinu, tako da smo se vodili tim mikrolokacijama. Konkretno, u Atlasu se nalazi 76 stratišta i u njemu je obrađeno skoro 2000 ljudskih sudbina smrtno stradalih lica koji su poginuli ovim napadima. Ono što je bio fokus jeste žrtva i ta mikrolokacija gdje se desilo stradanje. Pored civilnih žrtava, u Atlasu se nalaze i vojne žrtve, ali vojne žrtve nad kojima je izvršen ratni zločin. Ono što je bio stav centra i svih ljudi koji su radili na ovom atlasu je da se sve uradi argumentovano, a čitaoci će imati priliku da se o tom da se upoznaju sa tim i kroz fusnote kojih je skoro 3000 koje se nalaze gdje je vidljivo da su korištene razne dokumentacije, razne provenijencije koje se odnose na sudske presude, izjave svjedoka. Također imamo značajnu fotodokumentaciju. U Atlasu se nalazi i veći broj eksplicitnih fotografija. Međutim, ono što želim da naglasim, cilj ovih fotografija nije bilo da se šokira javnost, nego da se predoči jednostavno čitaocu kakve sve muke i golgotu su doživjeli Srbi tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Atlas počinje i on se inače poredan je hronološki. Počinje od prvog zločina 26. marta 1992. godine Sijekovca i onda idemo do Cikotske rijeke u decembru 1992. godine. Odlučili smo se za hronološki pristup kako bi čitaoci imali priliku da se upoznaju sa događajima koji su prethodili ili da smo recimo radili to po azbučnom redu ili geografskom nekakvom području, onda bi bilo to sve razbacano i čitalac ne bi imao priliku da se upozna sa događajima koji su prethodili. Ono što je novina možda za literaturu koja se odnosi na ratne zločine jeste i to što smo izbjegli nekakav opšti istorijski kontekst. Odnosno, istorijski kontekst u Atlasu je vezan opet za tu samo mikrolokaciju. Znači, izbjegli smo sve one stvari koje može svako ko želi da čita u mnogobrojnim publikacijama kao što su raspad Jugoslavije, formiranje političkih stranaka. Znači, Atlas nije opterećen sa tim podacima i on je vezan isključivo za žrtvu. Jedan od ciljeva Atlasa svakako je i rehumanizacija žrtava i zbog toga imamo i ogroman broj fotografija, zaživotnih fotografija ljudi koji su stradali tokom 1992. godine, što mislimo da će doprinijeti njegovanju kulture i pamćenja o stradanju srpskog naroda. Da bi uradili ovakvu jednu publikaciju, a iskreno da budem onako fizički je teška, rekli ste preko 1000 stranica. Skoro 1300. Ako je ovako teška kad je držite u rukama, onda mogu misliti koliko je teška da se pročita. Da li su ljudi s kojima ste razgovarali bili spremni da ponovo i ponovo i ponovo prođu kroz sve isto i da ispričaju šta im se događalo, recimo? Moram prvo da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali, pogotovo žrtvama. Tu prevashodno mislim ljudima koji su pretrpjeli golgote u logorima, te porodicama žrtava koji su po ko zna koji put smogli snage da govori o tim događajima. Ta svjedočanstva su nam bila izuzetno značajna. Ono što je značajno, ljudi na terenu su pozitivno reagovali još prilikom izrade Atlasa, te smo znali doći do dragocjenih saznanja sarađujući upravo sa ovim kategorijama, kažem, to se odnosi na žrtve i porodice žrtava. Još jedan put moram da se posebno zahvalim što su smogli snage da nakon toliko godina ponovo se prisjete ovih bolnih trenutaka koji se odnose konkretno na njih ili njihove najmilije. Tako da mišljenja sam da ovo što ste rekli težak i gabaritna je, svakako knjiga je gabaritna, ali još teže su sudbine koje su opisane u njoj. Upravo to. Najavili ste da će biti i 93. i 94. i 95. Ako sam dobro shvatila, to je još drugi tom, treći i možda čak i četvrti tom. Da. Kad možemo očekivati 92. pa nadalje da ugleda svjetlo dana? Konkretno već se uveliko radi na stratištima koji se odnose na 1993. godinu, te ćemo u zavisnosti od obima koliko bude, jer kao što znate 1993. godina je specifična, tada dolazi do međusobnog okršaja između hrvatskih i muslimanskih snaga, već je formirana linija razgraničenja između Republike Srpske i Federacije, tako da
hvala Bogu, manje stradanja Srba u tim godinama. Tako da je vrlo vjerovatno, iako imamo opet ogromna stratišta kao što su Boderište, kao što je Kravica, koja se desila na Božić 1993. godine, on će se svakako naći u ovom izdanju. Vjerovatno ćemo ići sa drugim tomom koji će se odnositi na 1993. i 1994. godinu i to planiramo da uradimo tokom ove godine, tako da mišljenja sam da će to biti gotovo do kraja 2023. godine, a onda svakako će morati treći tom biti 1995. godina s obzirom na to da tada imamo ogromna stradanja srpskog stanovništva, pogotovo na području zapadno-krajiških opština, a i na planini Ozren, recimo što je ovdje specifično i u Prnjavoru, da je dosta Prnjavača nastradalo na planini Ozren tokom 1995. godine. I mnogo nestalih? I mnogo nestalih, tako je, i nažalost određeni broj ljudi još nije nađen. Ono što su proživjeli ti ljudi na Ozrenu i zlostavljanje i ubistva strane odreda El Mudžahid su neki od najsadističkih zločina koji su zabilježeni u ljudskoj istoriji i nešto što će svakako uzeti jedan značajan segment u ovom istraživanju, tu ćemo posvetiti posebno pažnju. U slučaju da se naknadno pojavi neko svjedočenje, materijalni dokaz ili slično, da li je moguće dopuniti? Pa naravno da je moguće. I ono što sam možda zaboravio, a trebao sam napomenuti, jeste da ovo ne znači da je ovo konačan broj stratišta, da stanemo na tom broju 76. Neka stratišta nisu obrađeni iz objektivnih razloga, neka i subjektivnih. Što se tiče objektivnih razloga, postoje, nažalost, određena mjesta, sela koja su potpuno sravnjena sa zemljom. Vi jednostavno nemate žive svjedoke gdje bi mogli napraviti bilo kakvu rekonstrukciju događaja koji se desio. Želeći da ipak očuvamo naučni pristup, morali smo, svjesno ili ne, da izostavimo ta mjesta. Jednostavno nemate materijala na osnovu koga bi napravili jedan kvalitetan opis događaja. Pogotovo se to odnosi na mjesta koja su ostali u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nemate živih svjedoka koji bi vam posvjedočili šta se tu dešavalo. Ono što je također bitno, mi smo u ovom atlasu morali napraviti jednu granicu, jer inače da nismo napravili oko broja stradalih žrtava. Ovdje je 4 ili više. U atlasu obrađeno stratišta gdje su 4 ili više žrtava stradali. Da nismo uradili to, onda bi u suštini atlas bio cijela arhiva Republičkog centra, koju sam već ranije rekao da je više milionska. Znači, željeli smo da ipak se zadržimo na žrtvi, na njenoj rehumanizaciji, na mikrolokaciji, istovremeno ne želeći da pravimo novi popis. Mi smo već izdali popise. Tako da je atlas jedno potpuno drugačije istraživanje nego što je to bio popis i nego što je to, recimo, mjesto mapiranje logora sada što imamo. Sva ta istraživanja će na kraju činiti jednu cjelinu i nadamo se da će to biti onako jedno značajno djelo koje će ostati kao memorijal nekakav i spomenik stradanju Srba tokom obrambene. Jeste li vi idejni tvorac atlasa? Pa recimo da jesam, ali naravno ne bi bilo ništa to da nije bilo i ostali kolega, pre svega i bivšeg direktora koji je apsolutnu podršku dao od prvog momenta za istraživanje ovoga, ali ja sam negdje, hajde recimo da sam osmislio koncept kakav ja, puno kolega je naravno radilo, ali lako je i raditi kad je nešto sređeno prije toga. Znate kako, teško je odgovoriti koliko je trajalo nastajanje atlasa, jer sve ono prethodno je trebalo srediti, sortirati da bi se uopšte došlo do tih podataka i moglo kvalitetno napisati nešto. Od predstavnika Centra za istraživanje rata i ratnih zločina gotovo nikad za ovih koliko godina postoji centar, preko 20, ako se ne varam. U ovom obliku da od 2013. ranije postoje dokumentacija, nikad centar. Nikad nisam čula to ja sam, nego uvijek mi smo. Tako da, eto, ako to nešto znači... Znači, tekako, zato što mi jednostavno funkcionišemo na takvom principu kao kolektiv, razumijevanjem i naravno tu ima veći broj različitih struka. Ja sam po struci pravnik, to ne znači da mogu da funkcionišem bez historičara, bez politikologa, bez svoje službe za informisanje i svih ostalih ljudi, znači od vozača pa svih nadalje. Svi smo mi jedna cjelina koji dajemo značajan pečat ovom izuzetno teškom poslu. Ovo je jedan mučan posao, ne sada da se ja žalim, ali jako su teške ljudske sudbine, nažalost, i inače sudbina našeg naroda tokom cijelog 20. vijeka.
Ranije ste rekli kad ste predstavljali javnosti Atlas zločina, rekli ste da je svrha očuvanje naučnog pristupa, izbjegavanje neargumentovanih tvrdnji i objektivnost i da su, glasilo je ovako, takvi slučajevi izuzeti iz publikacije. Na koje slučajeve se to odnosi? Tamo gdje nema svjedoka ili nešto drugo? Tako je, između ostalog i gdje nema svjedoka. Ono što nam je bilo jako bitno je bilo da zadržimo tu objektivnost i naučni pristup. Tamo gdje nismo imali dovoljno podataka, gdje bi mogli napraviti kvalitetnu rekonstrukciju, jednostavno radije smo odustali nego da napravimo nešto što će sutra biti podvrgnuto kritici i reći da je nešto urađeno neargumentovano. Sve što je u Atlasu urađeno je urađeno argumentovano. Također, nismo pominjali imena izvršilaca bilo gdje ne postoji pravosnažna sudska presuda i gdje su ti ljudi pravosnažno presuđeni, upravo polazeći od presumpcije nevinosti, iako je jasno da mnogi od tih zločina neće biti procesuirani. U nekim slučajima su izvršioci, čak i postoje osnovane sumnje da su i biološki nestali. Čak i ako živi svjedok zločina koji se dogodio, kaže to je uradio taj, ali nije osuđen. Čak ni u tom slučaju niste. Tako je, nismo išli. Tu postoji jedan prosti razlog. Nismo željeli da bilo kakva priča zasjeni žrtvu i da se svede Atlas na to da se dođe na nekakva malciozna prepucavanja koje je pomenut imenom i prezimenom, tako da smo svjesno to izbjegli gdje nije bilo pravosnažne presude, upravo iz razloga da bi se očuvalo pamćenje na žrtvu. Kako su svjedoci, odnosno ljudi koji su svjedočili o tome šta se dogodilo, reagovali na ovaj Atlas? Pa, znate kako, ljudi su sumnjičavi i sumnjičavi su s pravom. Ono što je ljudima i opravdano, nekim od njih je već i dosadilo da govore. Ljudi se, moramo biti svjesni da svaki put kada govore o tome ponovo proživljavaju svoje lične traume. To je izuzetno traumatično iskustvo za svaku žrtvu. Tako da ono što je bilo na početku možda su bili sumnjičavi. Međutim, ono što mene izuzetno raduje, nakon što je Atlas ugledao svjetlost dana, da su izuzetno pozitivne reakcije. I iskreno, na jednoj od promocija kada sam učestvovao u Novom Sadu, bilo je pitanje šta mislite kako će reagovati druga strana. Ja sam odgovorio da mi je jako bitno samo kako će odgovoriti ljudi koji su doživjeli te muke, porodice stradalih i ljudi koji su preživjeli sve tu torturu. Tako da, apsolutno me je jedino to relevantno mišljenje o kvalitetu ove publikacije. I kako je njihovo mišljenje porodica? Za sada, ono što mi je izuzetno drago je jako pozitivno mišljenje. Do sada, barem nismo dobili nijednu kritiku, što naravno ne znači da ih neće biti. Ljudi izuzetno pozitivno reaguju na prvo listanje, vide da je to ozbiljna publikacija i ono što inače Republički centar radi, to je publikacija dostupna javno na sajtu Republičkog centra, tako da svi ljudi imaju priliku da je pogledaju, pročitaju i eventualno, naravno, uvijek smo otvoreni za bilo kakve sugestije, komentari. Ovo što ste vi upravo i govorili, to ne znači ako bude podataka da se mora stati samo na ovom prvom tomu, recimo za 1992. godinu. Naravno, vrlo rado ćemo ići u dopunjeno, izmijenjeno izdanje u zavisnosti kakav bude odziv javnosti i da li budemo dobili nekakvih novih relevantnih dokumenata. Ukoliko neko želi da posjeduje u svojoj biblioteci ovako nešto, gdje može da pronađe? Što se tiče izdanja centra, ona nisu komercijalna. Mi se nikad nismo bavili prodajom bilo kojih izdanja. Trenutno imamo još nešto odštampano. Ovako mi podijelimo najčešće porodicama, nevladinim organizacijama koji su proistekli iz obrambeno-otadžbinskog rata, bibliotekama, univerzitetskim bibliotekama, gradskim bibliotekama, tako da naše izdanja otprilike završavaju na takav način. Najčešće kod čitalaca kojima se oni namijenjeni, ograničen nam je tiraž i upravo zbog toga trudimo se da sva naša izdanja inače su besplatna, ali kažem na sajtu centra ona se mogu pronaći upravo tako da bi bila dostupna svakom čitalacu. Dakle, ko želi da čita ili na sajt Republičkog centra ili u biblioteku. Tako je. Malo prije smo pominjali, niste htjeli da pričate o ljudima koji su počinili zločin, a u stvari nisu presuđeni.
Pa me to navelo na sljedeću priču, a to je revidirana strategija za suđenje za ratne zločine. Dakle, priča koja traje godinama više i ne sjećam se. To je krenulo neka 2008. godine, pa je onda 2018. zakočilo, pa bila strategija, pa revidirana strategija, pa jedva usvojena 2020. A u suština cijele priče te strategije jeste da se suđenja za ratne zločine završe do kraja 2023. ako se ne varam. Sad, je li jedan jedini cilj iz te strategije ispunjen? Prvo, strategija, ovo kao što ste rekli, predugo traje to sve. 2008. godine donesena je strategija za rad na predmetima ratnih zločina. Nakon toga 2009. formirano je nadzorno tijelo. Ovom strategijom je bilo predviđeno da će se najsloženiji, najprioritetniji predmeti riješiti do decembra 2015. godine, a ostali manje složeni predmeti da će biti riješeni do 2023. godine. Kada se uvidjelo da ovi rokovi neće biti ispoštovani, Savjet ministara formirao je radnu grupu koja je održala 11 sastanaka, predložila novu revidiranu strategiju koju smo, nažalost, ponovo čekali. 2017. je bila radna grupa. Vlada Republike Srpske je dala saglasnost na tu strategiju od 2018. godine uz napomenu da njena implementacija zavisi od pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Nažalost, od usvajanja tog nacrta strategije mi smo čekali na usvajanje sve do septembra, čini se 24. septembra 2020. godine kada je revidirana strategija usvojena. Ono što je interesantno u toj strategiji su rokovi do 2023. godine za procesuiranje najprioritetnijih i najsloženijih predmeta pred sudom Bosne i Hercegovine, ostalih predmeta pred entitetskim sudovima, odnosno sudom distrikta Brčko. Samim tim vidite kakva je tu razlika između 2018. i 2020. Odmah u startu smo izgubili 2 godine, a nakon toga nastavljene su opstrukcije oko imenovanja nadzornog tijela. Ono što je bilo jako značajno je bilo formiranje tog nadzornog tijela, jer nadzorno tijelo je upravo trebalo da vrši nadzor, kao što sam naziv i govori, nad konkretnom realizacijom ove strategije. Ono, nažalost, zbog opstrukcija nije formirano ni do dan danas. Opravdanje bošnjačkih ministara u Savjetu ministara je bilo da se oni ne slaže sa personalnim rješenjima koji su ponuđeni iz Republike Srpske za nadzorno tijelo, što je posebno ovako kontradiktorno, s obzirom da su isti ljudi koji su predloženi učestvovali u radu radne grupe, a i bili su u nadzornom tijelu tokom perioda kada je važila prethodna strategija i tada nije bio problem tih personalnih rješenja. Međutim, odjedan put se desilo to da su problem personalna rješenja. Konkretno, ponovo sada prije nekoliko dana otišli su novi predlozi zbog inače i pomjeranja u funkcijama na poziciji centra, tako da nam ostaje da vidimo šta će biti ovaj put sa formiranjem nadzornog tijela. Ono što je bitno istaći je i kakva će njegova uloga biti, obzirom na to da sam ja već rekao da su se predmeti trebali procesuirati do kraja 2023. godine, već smo na kraju februara 2023. godine i opravdano se postavlja pitanje kakva uloga će biti uopšte nadzornog tijela. Njegova uloga je trebala biti izuzetno značajna, upravo zbog toga što je trebalo vršiti nadzor i što su njegove preporuke ovom revidiranom strategijom trebala biti obavezujuće za tužioce, što konkretno znači da bi tužioci trebali da odgovaraju za svoj rad, odnosno nerad. Bilo je tih nekih najava, mislim da je bio vijesti od 1. februara ove 2023. godine da će tu biti pokretanja disciplinskih postupaka protiv tužilaca koji drže godinama u ladicama predmete ratnih zločina. Vjerujete li u to? Pa znate kako, to je sad na tužilaštvu. To je na tužilaštvu i tužilaštvo će donijeti odluke da li će pokrenuti postupke protiv tužilaca. Ovo je bilo jedno sistemsko rješenje kroz nadzorno tijelo, tako da sad što se tiče disciplinskih postupaka, to isključivo može glavni tužilac odlučiti. Vidjeli smo da ima pomaka u tom smjeru i inače, bez obzira na kritike koje stalno čujemo na račun tužilaštva i koje su opravdane, moramo istaći da ipak ima jedan određeni broj postupajućih tužilaca koji izuzetno često rade svoj posao i koji su itekako doprinijeli da se procesuiraju zločini nad Srbima. Ali, kažem, ne govorimo o sistemskom rješenju, nego o konkretnim postupajućim tužiocima koji postupaju u određenim predmetima ratnih zločina. Tužilaštvo je reklo da imaju oko 280 predmeta protiv poznatih izvršilaca, a od tog broja u 101 predmetu se osumnjičena lica nalaze u zemljama regiona.
To je Što je veliki to je poseban problem, pogotovo sa Hrvatskom, zato što Hrvatska ne izručuje svoje građane i onda imamo problem oko tih procesuiranja. Većinom se tu radi o ljudima koji imaju hrvatsko državljanstvo i koji, nažalost, barem prema ovome što sada imamo priliku da vidimo, nikad neće biti ni procesuirani ili neće biti procesuirani na adekvatan način. Samo kod te strategije, ukratko da pojasnimo gledalcima, dakle svrha strategije je bila da se najsloženiji predmeti rade na sudu u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, ovi manje složeni da se spuste na nivo entiteta i da se riješe do 2023. i da završimo priču suđenja za ratne zločine ili bar privedemo nekom kraju ili nešto. Postoje određeni kriterijumi koji su doneseni i prema njima su se ocjenjivala složenost i prioritet predmeta. Tako da se sud Bosne i Hercegovine ne bi bio zatrpan sa svim predmetima, ove gdje su lakše krivična djela, gdje nije došlo do težih krivičnih djela, pa imate tu sad zavisnosti koja je bila funkcija izvršioca toga zločina, koje krivično djelo je u pitanju, koliki je broj žrtava. Sve su to kriterijumi koji služe za određivanje stepena složenosti i prioriteta određenog predmeta. Sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo trebali su biti rasterećeni ovih manje složenih predmeta i oni su trebali biti riješeni na entitetskim tužilaštvima i sudovima, konkretno na okružnim sudovima u Republici Srpskoj, odnosno kantonalnim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine i naravno pred sudom Brčkog distrikta. Međutim, kao što ste i rekli, evo već dolazimo do 2023. godine. Mi nemamo, zato što nemamo nadzorno tijelo, validne informacije dokle se uopšte stiglo sa procesuiranjem tih zločina, a ono što svakako moramo imati u vidu da su zločini vezani od 1992. do 1995. godine, a kada uzmemo 1992. i sada da je 2023. godina, to je već 31 godina od vremena kada su ti zločini počinjeni, moramo da konstatujemo da je veći broj izvršilaca, svjedoka i žrtava i biološki nestao. Tako da ostaje otvoreno pitanje da li će veći broj tih zločina ikad biti procesuiran. Nažalost, sa odugovlačenjem i formiranja nadzornog tijela i neimplementiranjem strategije na način kako je ona bila predviđena, samo dolazimo do neminovnosti da vjerovatno nećemo moći zatvoriti ovu priču na adekvatan način, što je posebno pogubno za Srbe u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da je najveći broj zločina nad Srbima upravo onaj koji nije procesuiran. Imate li podatak ili predstavu koliko je zapravo predmeta koji bi trebali da dođu, da završe u pravosudnim institucijama i da o njima odluči sud da li je bio zločin ili ne, da bude nekakva presuda ili oslobađajuća ili osuđujuća, kakva god. Naravno, tu imamo jedan problem, zato što je svaka presuda završavanje jednog predmeta. Nažalost, mi smo bili svjedoci nekih presuda gdje su ljudi procesuirani, gdje je evidentno da su počinjeni zločini, a presude su bile takve kakve jesu ili oslobađajuće ili neadekvatne, gdje su osuđeni samo puki izvršioci, a koliki je broj najbolje ilustruje i primjer našeg Atlasa. Tu su jedna cijelina predstavlja pravosudne procese i svako ko bude čitao vidjet će da je to izuzetno, možda u postocima nekih 20% da je dobilo nekakav pravosudni epilog. Kao primjer tome možemo reći, recimo, i o čemu ćemo vjerovatno kasnije govoriti, o Sijekovcu, zato što je to jedan izuzetno značajan datum. Tu imate jednu presudu Zemiru Kovačeviću na 10 godina. Sad, ako gledamo strogo formalno pravnu, taj predmet je završen, on je procesuiran. Ali da li je baš samo adekvatna kazna jednom čovjeku od 10 godina koji je neposredni izvršilac, a nemamo ni nalogodavce, ni ljude koji su sve to organizovali, gdje ne postoje presude za njih. Ako gledamo strogo formalno pravno, taj predmet je procesuiran. Međutim, gledajući iz ugla žrtve, tu ne postoji bilo kakva satisfakcija zato što tu definitivno nije jedan čovjek organizovao i uradio takav jedan zločin. Da, upravo to. Jedan čovjek nije mogao baš da u nekoliko dana ubije preko 50 ljudi. Problem je tu još jedne prirode i te kazne kako su adekvatne. Vi sad uzmite recimo 9 stanovnika sela Sijekovac su ubijeni istog tog dana, 26. marta, u mirnodopskim uslovima. Kada bi se desio, ne daj Bože, takav slučaj, da li bi to bila adekvatna kazna od 10 godina za jednog čovjeka? Tako da je to stvarno jedna izrugivanje pravdi, da ne kažem drugačije, da ne upotrebi neki teži termin.
Kad smo kod Sjekovca, odnosno, ajme prvo ovako, odnos centra i tužilaštva, možemo li uopšte pričati o nekom odnosu? Kakav je taj odnos? Djelimično sam već i odgovorio na to pitanje. Nažalost, odnos centra i tužilaštva se sveo na određeni broj postupajućih tužilaca koji žele da čestito rade svoj posao i to je nešto što ne smijemo zanemariti, tu činjenicu svakako da ima jedan broj tužilaca koji hoće da radi. Centar mora da pruži informacije kad se traže od njega. Što se tiče centra i obaveze saradnje, centar je uvijek i nastavit će to, pruža sve informacije bilo kom tužilaštvu, da li je to u pitanju okružno, kantonalno ili tužilaštvu Bosne i Hercegovine, distrikta Brčko i dostavlja svu dokumentaciju kojom raspolaže u bilo kom obliku, znači sve što je traženo od strane bilo kog tužilaštva, centar ima na raspolaganju i dostavio. Iz zakonskih i zakona o Republičkoj upravi proizilaze i obaveza centra saradnje sa pravosudnim institucijama na procesuiranje ratnih zločina. Da li centar ima uvid u tokove suđenja za ratne zločine? Da, imamo uvid zato što smo mi prije nekoliko godina vidjeli da je neminovno da imamo svoje ljude koji će pratiti suđenje. Naravno, suđenje u Sarajevu tehnički nije izvodivo da se prati svaki proces, ali one najznačajnije procese u kojima su žrtve Srbi i značajne procese gdje su visoko rangirani zvaničnici Republike Srpske optuženi za te ratne zločine, imamo našeg službenika na terenu koji prati suđenja. I koji nam redovno referiše koje se to sve anomalije dešavaju pred sudom Bosne i Hercegovine. I koje su to anomalije? Pa postoji recimo više anomalije. Ono što je jako interesantno, mi imamo presude koje su recimo nekih od primjera, ću vam samo navesti, dešavalo se da recimo imamo samo svjedočenje svjedoka, glavnog svjedoka optužbe, koji u toku suđenja prizna da konkretno u ovom slučaju suprug nije poginuo 1995. godine u Srebrenici, zato što sudimo čovjeku 1992. I onda kaže, na postavljeno pitanje sudije, pa zašto ste tako svjedočili? Pa kaže, zbog penzije koja me je sledovala ako priznam 1995. Na mene je bio pritisak. Ali šta to znači? To znači da taj svjedok ne govori istinu. Međutim, sud zauzima stav da je taj svjedok relevantan i onda dolazimo do još jednog posebnog apsurda gdje optuženi pita zašto to govorite, a svjedok kaže ako nisi ti, ko je? Sud Bosne i Hercegovine daje vjeru tom svjedoku i imamo takvu jednu nakaradnu presudu u predmetu, konkretno to je Marinković. Nažalost, ima još takvih presuda. Imamo presuda, recimo, Almazu Neziroviću, gdje čovjek ima optužnicu po 21 tačku, a dobije negdje oko 6 godina zatvora, tako da uporednom nekakvom analizom možemo vidjeti da Srbi optužuju za doslovno iste konkretne radnje, za teža krivična djela i dobiju višestruko veće kazne nego što su to slučaj kod Bošnjaka. Ne znam sad da li taj podatak znate na pamet, nekad davno smo pričali o tome. U stvari svaki put kad pričamo o radu centra ili o ratnim zločinima ili o ratu u BiH, poredimo te podatke koliko je u stvari presuđenih za zločine nad Bošnjacima, Hrvatima, Srbima. Kakav je to odnos? Pa recimo procentualno oko 13,4% svih osuđujućih presuda su za zločine nad Srbima, što je izuzetno porazno. Znači, govorimo o segmentu gdje su Srbi žrtve. Ukupan broj je oko 13,4% svih osuđujućih presuda, kazni i zatvora se odnosi na Srbe. Kada su u pitanju Srbi i kada su u pitanju optužnice koje se podižu protiv Srba za zločine na druga dva naroda, one su negdje oko 72% optuženih lica pred pravosuđem Bosne i Hercegovine su Srbi. Trenutno traju dva veća procesa, ajte tako da ih nazovemo. Dobrovoljačka. Sakim Mahmuljine, mislim, to već nije proces, to je proces koji je presuđen, ali Sakim Mahmuljin nije dostupan javnosti, odnosno nije dostupan pravosuđu. Imate li kakvu informaciju da li će Prema posljednjim informacijama, ono što je javnosti znala, da se nalazi u Turskoj, ono što je karakteristično u slučaju Sakim Mahmuljin, pored visine kazne s kojom nismo zadovoljni, to je izrugivanje pravdi, znači čovjek koji je pravosnažno osuđen, nije
nije ispunila kaznu, nije ispunila svrhu kazna u ovom slučaju i moramo reći da je apsolutno žrtve čiji su najmiliji stradali na planini Ozren ne mogu da imaju bilo kakvu satisfakciju niti smiraj na osnovu toga zato što je nakon izricanja presude Sakir Mahmudin napustio Bosnu i Hercegovinu i nije uopšte kazna ispunila svoju svrhu, ono zašto i postoji, a to je kažnjavanje počinioca. Dobrovoljačka suđenje je... Dobrovoljačka suđenje je u toku, vidjet ćemo šta će biti, ne možemo prejudicirati bilo šta, kakav će rezultat biti. Ono što sigurno znamo da postoje dokazi koji bi neminovno trebali da dovedu do osuđujuće presude, međutim mi kao centar i uopšte javnost ne možemo uticati na to kakva će biti odluka Suda Bosne i Hercegovine, a nažalost nagledali smo se svakakvih presuda u ovom proteklom periodu, tako da ništa ne bi bilo iznenađujuće. Šta je recimo sa Skelanima, Jošanicom, Podrinjem? Ono što je značajno za Jošanicu, upravo kad ste pominjali, podignute su optužnice i vidjeli ste, to smo i govorili malo prije, došlo i do nekakvih disciplinskih odgovornosti tužilaca. U zločinu Jošanici je jedan od najvećih zločina koji se desio uopšte u prethodnom ratu i tu je sve jasno. Jednostavno postoji toliki broj dokaza gdje se vidi, egzaktno se vidi kakvi zločini su rađeni. Tu su znači stradili od djece do staraca. Selo je kompletno uništeno, što također jedan značajan segment je u našem atlasu obrađena Jošanica, tako da je u najmanju ruku sramotno što 2023. godine još uvijek ne imamo presudu za jedan tako strašan zločin gdje su ubijana djeca čak i od 2,5 godine. Za zločin u Jošanici ili Jošanici, to je kod Foče. Opština Foča. Karakteristično je to da je taj predmet držan u ladici. Nekoj tamo ladici. Sad, kako objasniti to da neko drži predmet u ladici i da ga ne rješava? To je pitanje za tužilaštvo i uopšte za sud Bosne i Hercegovine. Zašto je to tako? Opet ponavljam, kada je u pitanju Jošanica, sve je jasno. Postoje snimci ljudi kada su dovezeni u Foču nakon što je Vojska Republike Srpske iznijela te leševe. Tako da svi oni izvještaji, vjerujte, gledao sam te snimke, užasne snimke su validni, gdje su ljudi sakaćeni, žene silovane, djeca su ubijane, tako da je prosto neshvatljivo da taj predmet nije dobio još svoj sudski epilog. Čak postoje naznake i organizaciji samog tog događaja. Izvršioci su tu više manje poznati, jer nije to ni bilo tajno. To je bila jedna ogromna operacija sa više stotina muslimana koji su napali Jošanicu. Tako da nema tu ništa nepoznato, a pravo je pitanje ovo koje ste postavili zašto nije procesuirano do sada. Da, samo nadam se da ću imati prilike da ga postavim tužilaštvu u Bosni i Hercegovini. Vrlo rado bih i ja volio čuti odgovor. Prije nego što nastavimo sa emisijom, kratko ćemo predahnuti. Vrijeme je za reklame, pa se ponovo vraćamo u studiju. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju televizije K3, pratite emisiju Potez. Razgovaramo sa novim vršiocem dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih Republike Srpske, gospodinom Viktorom Nuštićem. Prošlo je malo manje od 30 godina od rata u Bosni i Hercegovini. Mi još uvijek vodimo polemiku. Kažem mi, mislim na Bošnjake, Hrvate i Srbe, kako i kada je u stvari počeo rat. Približava se mart mjesec. U našoj novijoj istoriji to je onako posebno krvav mjesec zbog svih tih dešavanja koji su se dešavala u 1992. godine. Ali i dalje traje ta vječita polemika kako i kad je počeo rat zapravo na ovim prostorima. Tako je. Vjerovatno će polemika nastaviti bez obzira šta mi konstatovali i uvijek će ljudi različito to tumačiti. Na kraju krajeva to nije ni problematično. Problematično je to što mi moramo znati nekakve činjenice, a očito ih se ne držimo. A to je da je referendum o nezavisnosti sproveo 29. februara i 1. marta. To je da je tada na najbrutalniji način pogažena volja jednog konstitutivnog naroda i osporena mu je njegova konstitutivnost. Čak i Daytonom vidimo da postoje 3 konstitutivna naroda, a tu je na najbrutalniji način taj narod preglasan, iako nezakonito, ne opet dvotrećinskom većinom.
gdje se odmah poslala i poruka i tu je meni jasan znak bio gdje se poslala poruka taj 1. mart kada je ubijen srpski Svati Altegardović. U stvari to je simbolično zato što imamo referendum i odmah imamo jedno tako brutalno ubistvo na Baščaršiji gdje na neki način možemo reći simbolično kakva poruka je poslana Srbima. Ono što je sigurno da se mi u Republici Srpskoj nikad ne možemo složiti da je to bilo kakav dan nezavisnosti. Nama je 9. januar ono kada je nastala Republika Srpska i tu će biti naravno uvijek razmimoilaženja, međutim činjenica je da je 1. marta na referendumu jedan konstitutivni narod, narod koji je oduvijek na ovim prostorima preglasan, koji je marginalizovan, a nakon toga započeto i sa zločinima, znači pominjući od Baščaršije i starog Svata Gardovića, a onda se nastavilo i sa prvim masovnim zločinom 26. marta 1992. u selu Sijekovac, opština Brod, tada Bosanski Brod. U stvari, tog marta 1992. je i hrvatska vojska prešla preko rijeke. Tako je. I u stvari ušla na teritoriju druge države. To je poenta cijele priče. Tako je. Hrvatska za to nikad nije odgovarala. Naravno, nije to samo slučaj. Bilo je to ulaska i na teritoriji Trebinja, pogotovo poslije kada uzmemo početak aprila, 3., 4., 5., 6., 7., 8. april, kada su se dešavali masovni brutalni zločini na teritoriji opštine Kupres. Počev od Donjeg Malovana, onda u samom gradu Kupresa, kroz sela Zanaglina, Rilić, Botun. Sve su to mjesta gdje je hrvatska regularna vojska pod pomognuta jedinicama Hrvatskog vijeća odbrane i tada muslimanskim teritorijalcima izvršila strašne zločine nad srpskim stanovništvom. Međutim, ono što je specifično i što ste rekli, u selu Sijekovac je počinjen taj prvi masovni zločin, naglašavam masovni zločin, i to uvijek moramo da znamo da je upravo prvi masovni zločin u Bosni i Hercegovini, ma šta vam drugi pričali, počinjen nad Srbima. I to je činjenica. U jednom satu 9 ljudi je ubijeno. Tako je. Čak i presudom suda Bosne i Hercegovine utvrđeno da se neminovno radilo o civilnim žrtvama, da oni nisu pružali bilo kakav fizički ili verbalni otpor i da su oni žrtve klasične likvidacije. Naime, neki od njih su bili prisiljeni da legnu po trbuške, prislone glavu na zemlju gdje su onda likvidirani pucima iz vatrenog oružja. Nakon toga nastavljeno je sa pljačkanjem Sijekovca, a narednih dana samo u Sijekovcu je još 11 srpskih civila stradalo do oslobađanja u oktobru od 1992. od strane Vojske Republike Srpske. Tako da ono što moramo uvijek znati i imati na umu da je prvi taj masovni zločin počinjen nad Srbima u selu Sijekovac, da je prethodno ušla hrvatska regularna vojska na područje opštine Brod, forsirajući Savu, prelazići preko mosta. Tako da uvijek moramo imati na umu šta se desilo tog 26. marta. Naravno, to nije bila tad nepoznanica i tadašnji članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su posjetili Sijekovac, postoji arhivski snimci gdje je to vidljivo, tako da je to, akoliko neko želio da izbriše tu činjenicu, neminovno da se ona desila i pokolj u Sijekovcu će ostati nešto što će biti trajno zapamćeno i u suštini kako je došlo do sukoba. Ono što je bila jasna poruka u Sijekovcu i ubistvu na Baščaršiji je bila jasna poruka Srbima šta ih čeka u jednoj takvoj državi koja je trebala biti formirana i ono što moramo imati na umu je u suštini da jedino formiranje Republike Srpske i Vojska Republike Srpske su očuvali u ovom odbrambeno-otadžbinskom ratu srpski narod da se ne desi ponovo genocid nad njima kao što je to izvršeno u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom 40. godina 20. vijeka. Kakvu poruku poslati? Približava se 25. i 26. mart godišnjica zločina u Sijekovcu. Kakvu poruku uopšte poslati za Sijekovac? Poruka je kao za sve ostalo. Moramo se voditi argumentima, moramo pogledati činjenicu u oči. Ovo je upravo ono što sam rekao, to je prvi masovni zločin koji je izvršen. Ako želimo pomirenje, ako želimo saživot ovdje u ovoj našoj državi, onda bi trebali da prihvatimo i te činjenice, a ne samo činjenice koje odgovaraju bilo kojoj strani. Naravno, nikad ne želim da umanjim bilo koji zločin, niti sam to ikad uradio. Svaka žrtva je žrtva na svoj način i nikad je ne treba nacionalno identifikovati. Međutim, ono što je specifično je moramo da znamo činjenice i moramo da znamo da nije samo jedan narod stradao na teritoriji Bosne i Hercegovine. Svi su stradalnici, međutim, ono što je pogubno i što je žalosno, srpski narod nije dobio satisfakciju za svoja stradanja.
Kroz popis koji je centar odradio, 35.042 lica smrtno su stradala tokom odbrane otadžbinskog rata, tako da niko nema pravo da omalovažava te žrtve na uštrb bilo koga drugog, poštujući naravno sve ostale. Moramo da znamo da su i Srbi veliki stradalnici ovog proteklog rata. Prosto pokušala sam da se otmem tom pitanju, ali ne mogu, moram da ga postavim. S obzirom da radite posao koji radite i nebitno da li ste sada u ovom momentu direktor Republičkog centra ili zaposlenik, odnosno zaposleni, jeste državni službenik, prosto iz neke vaše perspektive, vjerujete li da postoji želja i mogućnost tog međunacionalnog i međuvjerskog pomirenja na ovim prostorima? Da li postoji želja? Ona trenutno vjerovatno ne postoji. Da li moramo težiti tome? Naravno da moramo. Rat je nešto što je iza nas, iako se mi svakodnevno bavimo. Međutim, ono što bi svakako trebalo je težiti tom pomirenju. Ne možemo imati bilo kakve ratohuškačke poruke i od toga treba bježati. I ne daj Bože da se ikad više ovdje rat ponovi na ovim prostorima. Međutim, jedina budućnost koja može biti adekvatna je da razgovaramo argumentima, da razgovaramo činjenicama na osnovu onoga što jeste, a ne na osnovu onoga što bi neko želio da bude. Ono što je jako interesantno, nikada ne uzimamo u obzir argumentaciju srpske strane. Opet kažem, ne omalovažavam bilo koga i moguće je pomirenje. Ja iskreno vjerujem u to. Ali onog momenta kada na neki način raspakujemo sve to što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u bivšoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji tokom 90. godina, kada sagledamo sve događaje onako kako jeste, kako je krenula secesija Slovenije i Hrvatske, kakvi događaji su uslijedili nakon toga u Bosni i Hercegovini, onda ćemo moći argumentovano pričati o svim žrtvama i eventualnom pomirenju naroda. Ima li veze sa pomirenjem naroda ili svem ovome što pričamo u utvrđivanju činjenica šta se događalo za vrijeme rata, negativan ili pozitivan kontekst odluka OHR, odnosno konkretno visokog predstavnika Kristijana Šmita, koga Republika Srpska sa nekim svojim zvaničnim stavom ne priznaje, a odnosi se na ovaj novac Memorijalnog centra Potočari Srebrenica. Konkretno, dakle, pretpostavljam da znate o čemu se radi, ali evo, on je izmijenio zakon o Memorijalnom centru. Između ostalog, da novac koji se koristio za ukope i da se može koristiti u druge svrhe, rečeno je da je to neki 6 miliona. Kakve tu uopšte ima veze sa Republikom Srpskom? Veza s Republikom Srpskom, moje mišljenje da bi inače međunarodna zajednica, nevezano za Šmita i njegovu odluku, morala konačno da shvati da u ovom ratu nisu stradali samo Bošnjaci. Moralo bi da se posveti velika pažnja i stradanju Srba, pogotovo Srba u Podrinju. Uz poštovanje svih žrtava, jako su zapostavljene srpske žrtve i nema je odjek u međunarodnoj javnosti. Ono što se tiče te odluke kao odluke, kao što ste rekli, Republika Srpska ne priznaje legitimitet Šmita, tako da ne možemo ni govoriti o bilo kakvoj odluci u tom smislu. Ono što je jako značajno, da svi shvate, međunarodni činioci, faktori ovdje koji odlučuju na teritoriji Bosne i Hercegovine, da su i Srbi stradalnici. I upravo ovo govorimo u ovoj cifri od 35.042 smrtno stradala lica, da ne možemo gledati i posmatrati samo stradanje jednostrano, nego da moramo prihvatiti činjenicu da su Srbi oduvijek ovdje postojali, da Srbi nisu neko ko je nasilno došao na teritoriju Bosne i Hercegovine, da su Srbi doživjeli jednu tragičnu sudbinu u Hrvatskoj, gdje su potpuno kao etnička grupa uništena. I ono što smo malo prije govorili oko pomirenja, upravo to guranje pod tepih nakon Drugog svjetskog rata možda je dovelo do ovoga što se desilo 90. godina, gdje su Srbi svjesno ili nesvjesno prihvatili da ne pričaju o svojim žrtvama, a definitivno su bili najveći stradalnici u tom ratu, gdje se na uštrb toga, kasnije će se ispostaviti lažnog bratstva i jedinstvo, guralo pod tepih sva srpska stradanja po raznoraznim jamama, po Jasenovcu i ostalim stratištima. Imamo još neke 2-3 minuta do kraja emisije, ali evo, čisto da prosto želim da vas to pitam. Republika Srpska traži još 1648 nestalih boraca Vojske Republike Srpske i civilnih žrtava. Nažalost, žrtava prosto je maltene i nemoguće da je neko nakon toliko godina živ. Zamjerke iz Republike Srpske su ogromne na rad Instituta za nestale Bosne i Hercegovine. Možemo li mi uopšte u ovom trenutku govoriti o trajanju procesa traženja nestalih ili je to jednostavno proces koji je stao i više ne miče?
Pa, nažalost, od onog momenta kada je sa radom započeo Institut za traženje nestalih lica, došlo je do zastoja u traženju nestalih lica. Ne zastoju traženja uopšte, nego konkretno u zastoju traženja nestalih lica srpske nacionalnosti sa popisa Republike Srpske. Tako da sve dok se ne reformiše institut na način da on radi posao za koji treba da radi i kada se izbjegne taj oblik diskriminacije na srpskim žrtvama, mi ćemo imati ne zastoj u procesu traženja, nego zastoj u procesu traženja srpskih žrtava. Jedini način da se prevaziđe ovo pitanje jeste reforma instituta. Međutim, kada je u pitanju traženja nestalih lica, ja se trudim i uvijek sam to gledao. Mislim da bi ovo pitanje, barem sa nekakve moje ljudske strane, i to iskreno mislim, trebalo da bude riješeno bilo kakve politizacije. Ljudima koji traže svoje najmilije nije više bitno ni politika, niti bilo šta drugo. Ovo bi trebalo prevashodno da bude jedno humano pitanje i da svi smognemo snage, da prevaziđemo razlike, da vidimo, pogledamo činjenicu u oči da je nastao taj zastoj traženja nestalih i da posmatramo to pitanje koje je jedno izuzetno humano pitanje, a ne političko pitanje, što je nažalost ne našom krivicom trenutno došlo na jednu stramputicu upravo zbog politizacije samog procesa, što to nikako ne bi trebalo da se dešava. Svojevremena organizacija za traženje nestalih, to nije njen pun naziv, to je prosto onako žargonski skraćen naziv, ali ne želim da ih omalovažim, predlagala da Republika Srpska napravi ponovo sopstveni institut za traženje nestalih. Prvo, da li je to uopšte moguće, da li je to pametno uraditi, da li je to, kako bi to bilo prihvaćeno, govoreći u kontekstu da krene proces traženja nestalih? Zahtjev je opravdan upravo zbog ovih razloga koje sam rekao. Zašto? Zato što je zastoj upravo nastao sa formiranjem instituta za traženje nestalih lica. Svako koji ima nadu da će ovaj institut da radi nekakav svoj posao nakon ovoliko godina opstrukcije, izgubio je tu nadu u pravičnost instituta. Kažemo, jedan od svakako mehanizama koji bi trebao biti krajnji vraćanje nadležnosti po pitanju traženja nestalih lica, jer je on nekad bio u nadležnosti Republike Srpske. Međutim, nadam se da će biti dovoljno sluha i volje da se izvrši reforma instituta, da stvarno ovaj jedan proces posmatramo s humanog aspekta, a ne iz aspekta politizacije. Kad kažete reforma instituta, sem izbacivanja politike, šta bi u stvari ta reforma trebala da podrazumijeva? Pa trebali bi da podrazumijeva uopšte da jasno definišemo na koji način ćemo vršiti biranje te upravljačke strukture. Ono što je bilo predloženo u nekakvom prethodnom periodu i bilo je više sastanaka radnih grupa gdje je čak tokom 2015. čini mi se došlo do usaglašavanja stavova između Republike Srpske i Federacije gdje je moglo realno da dođe do nekog pomaka je prekinuto. Prekinuto od strane Federacije gdje se njihovi predstavnici apsolutno povukli iz ovog procesa i mi smo ostali ponovo u statusu quo, ništa ne rešavajući. Znači, bilo je preliminarnih dogovora, dogovorilo se kako da se vrši izbor upravljačke strukture, kako da se vrši centralna evidencija nestalih lica. Sve su to neka pitanja koja su jako značajne u procesu traženja nestalih. Došlo je do određenih pomaka, međutim, voljom, opet političkom voljom, predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine se povukli iz tog procesa, tako da smo ostali na mrtvoj tačci. I evo, posljednje pitanje, vaša neka poruka široj javnosti za kraj? Kada je u pitanju, ja samo mogu da kažem u svoje ime i u ime svih službenika Republičkog centra da će centar nastaviti dalje da radi u skladu sa nadležnostima koje su mu propisane zakonom o Republičkoj upravi i da ćemo nastaviti da dokumentujemo i argumentovano govorimo o stradanju Srba tokom cijelog 20. vijeka. Gospodin Nužić, vama najljepše hvala što ste bili gost emisije Potez. Zapravo ovo je vaše prvo pojavljivanje u elektronskim medijima, ako se ne varam, od momenta kad ste preuzeli dužnost vršioca dužnosti. I drago mi je što ste upravo pristali na naš poziv da dođete. Hvala vama i meni je izuzetno drago. Uvijek se osjećam prijatno kod vas. Hvala vam najljepše. Naravno, uspjeha u radu. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste večeras bili uz nas. Laku noć.